kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakitak ti post mo Asimilia, Mari Bekang. Lakom ka dinagi dyan, Maray. Wan mare, adda supplier ko, reseller aklaeng, ta isopay tiganan siya. Isopay ang maigatang iti masapsapol ti anak ko. Amumot, awan tinamnamaek iti amana. Isu abili bakla unay kan kamare. Maanusam ti aglako iti kumkumporme. Ay nawaw, kasta talaga mare. Masapol nga agagetak para iti masakbayan ti anak ko. Sa bagay, Mare. Order ka di, ti makitkitak iti parangan niyo. Un mare, order ni Manong Ruel akalugaran tayo. Di si kantaw ti mapanagi deliver iti ayanda, Mare. Un amare, no sumangpet ni tatang, ano sak nga i-deliver? Mabalin mo, tasyak pa lang ti mga sikaso iti anak mo, Mare. Okay lang kan ka, mare? Ay, uwan, Mare. Awan ba't di tinapatig nga ramidak ita? Apay nga italangin, deliver mo ta order ka. Pasensya kan Manong, italaang ngamin anawaya anak. Naladaw ka mo ito. Naladaw. Manong amin ang tibayadakin ka. 10,600 amin, Manong. Ano sampay lang taguray, ha? Ha? Awan maitid ko ita. Saan pa nga intid ni boss ti bayad tinating ko? O sige, ano sak nga urayan? Basta saan amabulanan Manong. Di ka matanagan. Itid ko adago sa pama na makasingira. Mayat matpi man ta si Milya nga intulod ni Bekang anak ko. Uling nga ron nanan. Naglalang to siga. Manungay ti bayad dayta. 10,600 lang nanan. Binayada maun. Saan pa ya? Taawan mo't kasyunahan ko. Ay nawaw, apay matpi man ngay. Ang mga no kasapulan na ti kwarta. Makauray da jay. Da kayo kit dimot. Basol na mo't lang tapay ngamin nga italanga nag-deliver. No addalakit day, itid mo matpiman ay amumot a single mom ni Bekang. Isulang ti agtrab-trabaho para iti anak na. Ay nawaw, amok na itananang. Di kayo madanagan, tabayadak tumot lang. Jak itarayan na ita 10,600. Agyaman naklaunay iti panangasikasom iti anak ko Mariwena. Awan anyaman na Mare, nasingpet mo ti anak mo. Sa anak unay anabannog. Ay, kumusta nga iti in-deliver mo Asimilia, Mare? Binayadan ka din ni Manong Ruel? Saan pa'y mare? Awan ka nung mati cash on hand na. Anya, awan ti cash on hand na. Kasla imposible mat dayta, Mare. Ano sa kun amare, kasaritak lang ti supplier ko, ta dumawatak iti makalawas apawayway, tapno makasingirak. Jak pa'y ngamin nabayadan ti puunan. Ay, dayta nga agpayso ti rigat na, numautang tila ako, Mare. Bareng itad ni Manong Ruel adagos ti bayad na amare. Ay, sapay la Mare. Numaminsan ngamin kat agkaro day dya tao. Nang runa pa'y no kwarta ti saritaan. Awan mo tayo, similya ako na mga i-deliver maumbi kang anak ko. Nalpasan at tatang, na i-deliver kun idiawan kayo. Ay nawaw, kasano na i-deliver mo? Asino nga iti nangawawer iti apo ka? Ni Mariwena, tatang. Lukas ta, imay ti kumarim nito'y balay. Wen, tatang, imay nakiistorya. Awan mo't piman ti maibagak iti dayja ako mare. Tanasingpet mo't piman. Banag, apagyamanam launay, anak ko. Malas ka man, iti lalaki a pinilaym. Nagasat ka man, iti gayim mo. Pudno lang unay, tatang.
Sa anak pa'y anagpas ngay idi, kit adda ka na yun ni Mariwen na amang kumusta kanya. Okay, binayadan damot laang ti similya nga deliver mo. Saan pa'y nga rod, tatang? Awan ka nung amin ti cash onhan ni Manong Ruel. Ray takit din. Madanagan akong tatang. Ay nawaw, anya launa ti pagdandanagam anak ka. Makalawasan tinapalabas. Sipod impautang ko ti similya ken Manong Ruel. Ngam aging gait na. Awan pa'y mo tinaawat ko abayad na. Anya tinagtulagan nyo aya. Tiimbagaken ko na. Kat saan ko maamabulanan, tatang. Itid ko adagos. Apaman ama kasingira ko na napay kanya. Padasem ti mapanitayan da. Tapno makapagsarita kayo mo't lang iti personal. Adda nga taijay, tatang. Dahil dati, jak sigurado. Ang mapankalatan tapno masungbatan ti saludsod mo. Naiwayway kumutkid din a jenwang. Awanan ti lakad ka. Kumusta ngay, Manong Ruel? Mabalin ka di amaala ti bayad ti similya nga order mo? Ay nabaw, apay nga italahan na imay ka. Naigastos ko na ati ibayad ko kumakin ka. Ti amok kat si katimang itulod ijay balay, Manong. Awanan ti kasunhan ko. Manusam ka nit, aguray manan. Kasapulak ti kwarta, Manong. No, apay ngamin nga itaka lang nga nagpakita Kaano nga rod nga umayak manan? Agteksaktukin ka, no ada kwartak. Anusam ti aguray, ta talagang awar pa'y kwartak. Nailawan gatang ko iti abono, ti ibayad ko kumakin ka. Sapay la kumata mabayadang matan inton umay alawas, Manong. Kasapulak at talaga ti kwarta ita. Agsingsingir matan ti supplier ko. Wen, di ka madanagan. Saan ko nga itarayan na ita 10,600 ga utang ko kin ka? Ay namari, nadagsan ti parikot ko ita. Anya ti parikot mo aya, Mari Bekang. Makabulan ng tinapalabas. Ngam saan matan abayadan ni Manong Ruel ti similya nga in-order na. Ne, kunak man no iso tinapan mo siningir iti, Mare. Napanak iti ayanda. Ngam awan mo ti inted na uray piso. Ay nawaw, apay ngay. Ay, parikot ko nga rod itamare. Saan mat amabalin asublik ti similya, tanalpasan ana imula da. Bayam, kasaritak to ni nanang na. Bareng matulungan na ka, Mare. Ay, huwan man mare. Agyaman aklaunay ha. Sa dino ti papanam, Nana Jesus, ha? Adala mapan ko gatagan di ta tersena nakkaong. Apay ka, day? Mabalin ka di makasarita kayo biit, Nana? Anya ti ibagamaya. Ti utang ni Manong Ruel kani kumarik abekang, Nana. 10,600 nga minday jay. Aging ga kano itakot di na pa'y nabayadan. Ay nawaw. Hindi pa'y napalabas sa bulan day ta. Wen nga rod, Nana. Inton sumaro no alawas ko, Nana. Ngam awan met ka di. Agparikutan ti gayam ko. Tasing singiranan ti supplier na. Ay una yan day ta, Ruel. Ul-ul-budan na matpiman di tao. Day tangarod, Nana. Amo na mati kasasaad ni Mari Bekang. No apay nga ul-ul-budan na pailangan nga kasta. Mala, bayam, kasaritak to day jay Ruel. Saan mabalay na kasta ti aramiden na. Bayadam no anya ti rumbang abayadam ka ni Bekang si Ruel. Ay nawaw, no da kwartak, di inted ko kumananang. Apay nga min aginastos mo ti ibayad mo kumakin kwa na iday. Imbagakmat ka na kayo, ngayon gatang ko iti abono. Ay kat ipamuspusam In mo lampi man ti similya nga inalam ken kwa na. Sa ita, di mo bayadan. Pagurayang pailaang ngarud mo di tao. Basol na mo't lang No apay ngamin, saan na nagpakpakita ini? Ay unay matenti kasta ka panunutam. Di ka mabutang no makarma ka iti kasta ngar aramidam Ul-ul bodam matipada mataaw. Itad ka ti 5,000. Itad muntumat ti 5,600. Siguradom lang nga mabayadam day nga utang mau italawas.
5,000 laang ti mayted ko. Pasensyakan, Bekang. Ni Ruel to ti mangtad iti 5,600 nga udi na. Okay lang, nana. Tinapatag kat naka-advance kayo. At damat lang ang ti maitid ko iti supplier ko. Siya kung ti dumawat iti dispensar, iti naramid ti anak ko ken ka. Saan nyo abasol dayjay, nana? Di kay madanagan. Saan kay matkit di akagura? Ay na, agyaman aklaunay, tamaawatam nakong. Palagi paktumanan ti anak ko. Tapno ited na ti buo abayad ti similya aginatang na. Agyaman nakmanan, nana. Maala, agtugaw kayo pa'y atag kape tayo. Ay isaanan, adapay nga minlakad ko. Inton maminsan tulaangan. Di magasaklaang takayat ka makita iti personal. Oh, itad kong tibayad ti similyam tapno di nakgulgulwain. Agyaman naklaunay. Agsardang kamat siguro na niya. Wen, tinapatag ka niya kat na itid mong tibayad mo, manong. Namabalin, di mong dakdakamatan kanina nang timay papan iti day ta similya. Tamakarangrang no sermonan nakmanan. Ne, aguray ka. 5,000 laang to'y intid mo, manong. Kurang ti 600. Naitalayang ti kwartak. Unay matan, 600 lang singiram pa. Ay nawaw, 600 laang ti gunggunak itinlako ken ka, manong. Iso kumapay mat dayjay ang igatang ko iti diaper wenno gatas ti anak ko. Imposible ah. Ilibre mo tan aday di kanyak. 600 lang mo. Kasano nga mat ti bannog ko. Sana balay ta 600 lang. Saan ka mat siguro nga agree ka? Kung nakman no binayada na ni Ruel, ti similya aginatang na anak kao. Iso ti inyag na itay tatang. Ay nawaw. Nagbayad gayam nga nakamisuot kamot dita. Wen ata kurang tinted na tatang. 10,000 laang tinabayadan. 5,000 tinaggapukin ni Nana Jesusa. 5,000 met ken Ruel. Jay 600 aganan siya kuma. Di na inted tatang. Anya. Awanan tinaaramidak itay. Tamadlaw ko amasurun kanyak. 10,000 ti puunak iti dayjay asimilya tatang. Talaga mo na dyan tao. Naladaw lang arudan ti bayad na. Di na palagat binayadan abuaw. Anyangay nga rin ti maaramidan tayo tatang. Lesson learned laangan kanyak. Saan kun nga i-deliveran no agorder tumaneng. Nakapigpig samot titudo na. Madanagan ako nanan. Amangan ko nak no mapirdi nagtimulak. Ay nawaw, ikararag mukit day asad ang mapirdi ti mulam. Sa pala kumaana na. Sayang mo dagiti no mapirdi lang. Ay wood gayam, binayadam ka day ti 5,600 nga udon ka ni Bekang. Nalpasa na nang. Nasayat mo't nga rod no kasta. Intun sumarunaw, sakbay nga agorder ka. Sigurado nga da ibayad mo. Bawatam! Kumusta ti mulam, Ruel? At dalatamat na pirdi na na. Kasano nga rudan day ta? Masapol ako matangak manan na iti similya. Anya? Masapol nga agurdirak manan. Kasaritam tumanin ni Bekang no kayat nakalakwan. Mabalin ka di adda kayo ti makisaritakin ko na, nanang. Isaganang pa'y nga umuna ti bayad mau. Nakasaganan. Ore balor ti 3,500 laeng, no adda. Ipadas ko no kaya na timangtad. Gamno na truma iti inaramid mo iday di nakakaya talakwan. Awan maramidan tayaw. Uray agbalor iti 3,500 laeng kanaw no adda Bekang. Pasensya kayo, nana. Ngam saan kun alakwan ni Manong Ruel. Amangan no ulbudan naktumanon. Amuyo ka di, 5,000 lang tinted na idi. Kurang iti 600. Gunggunak kumati 600. Ngam daksang gasat tadi na mo't inted. Anya? Pasensya kayo, nana. Ngam awan ti maited ko asimilya. Makapatroma mo't, nana. Awan pa'y ti kasukat ti bannog mo't. Ay naglokon day jaya taaw. Ti ko na kanya kat fully paid. Inulbudan na kayo laang, nana.
Jakon kayat alakwan ti anak yung. Ngamin, saan a tao akasarsarita? Agbayad laeng no kaano akayat na. No kasta, awan intad ni Bekang asimilya, nanang. Awan, Apulos. Ay nawaw. Pangalak nga rodan iti imulak. Agbiro ka iti supplier mo ah. Awan mat nga rod amok amang hilaklako iti kasya asimilya dito lugar tayo. Isolaang, nanang. Di na nga rod kayat timang tard. Saan ka kanungamin at tao akasarsarita? Anya nga ita, awanan pangalam iti si Milyam. Kasano asaan at tao akasarsarita? Agbayad ka laeng kanaw no kaano akay kayat mau. Tidakas na pay, kurang tiit-itid mo abayad. Ita, di na kan kayat alakwan ka po iti ugalim. Intun sumarunaw, agtungpal ka nga may, no anya tinagsaritaan yaw. Ay, nawaw! Agtungpal ka no anya ti saritaan. Bayadam no manuti rumbang abayadam. Tapno saan a madadaal ti panagtalakdaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Takay, anya nga tano padasen tamat ti agnegosyo. Ay nao, saan lang katag negosyo bakit? Kasapulan nga datipunan. Ay, ikarigatan ta, ah. Anya mo? Amangan no agklik dito'y lugar tayo ti negosyo na panunot ko. Ah. Anya negosyo tinapanunot mo ya? Sari-sari store lakay. Mabalin mo. Ng pangalaan ta iti puunan ta. No masingir mo ti bayad tinateng tayo, di iso ti pagpuunan ta. Uwan, ano, dati mabate. Ang mga numay bayad lang manin ito utang. Ada mo siguro lakay. Maya mo ti presyo tinateng ta ita. Sapay la kumaa. Rugya kadalusan ti sigod nga store ni nanang. I-repair mo tulaengan no awan ter aramidem. Gumatang ka nga rod iti pintor. Naska na mapinturaan. Tapno mayat ti buya na. Ewan, sige. Agpaw itak to kindi kumare. Ay nawaw, kunak man no saan ka nga agpasentro ita, Mari Dolor. Ay, talaga asaanan mare. Imayak laeng ta ada kumakot ipagatang kukin ka. No, okay laeng mo't akin ka. Sikakit di mo't Mare. Siyempre, okay lang ang kanyak. Anya ti pagatang mo ay Mare. Pintur mare. Tay light blue ko ma. No adda mare. Ay nawaw, an-anom ti pintor Mare. Ipapintur ko man kin nila kay tisigod nga store ni nana. Ah, no kasta. Kargaan manan Mare. Iwan mare. Ipadas ko mamutyag negosyo iti sari-sari store. Ay wala Mare. Mayat day ta na panunot mo. Sipod pimusay ni Auntie Ingrid kat awanan nang ituloy iti negosyo na. Huwag nga rod maray. Kapampanunot ko laang mat itay. At iti bayad ko maray. No, at dati kurang na. At itid kuntulat tangking ka ah. Ay nawaw, an-anwam ta pintor ginatang mo. Pawit ni Mari Dolor day tatang. Sukatan da ti pintor ti balayda. Saan tatang?
Ipapintor na tay sigod nga istor ni Auntie Ingrid. Takargaan namanan. Di mayat, no, at sari-sari istorda. Tapno at dati asidag apaggatangan tayo. Isumat lang ti ko naktatang. Ay, noumay ni kumarik. Itad mo to kwa na ti pintor nga order na, tatang. Ay, wan gayam. Kukwam ti gatas ken groceries iti yelo nga iko bagtatang. Inpaw it ni Manang Susana. Nagpasintrumat ni manang mo. Wan tatang, nagsabat kami iti may sa grocery store iti sentro. Kita man humabalinan ti kasta kolor bakit? Uy, mabalingan lakay. Ay, kasapulak laeng ti uray dua ko mga istante. Gumatang kanto. Tapno dati pangidisplayam iti lakong. Iwan mo, agurderak to iti online. Uno saan? Nagparami ka kinitata duming. Ay, amang ano nalaklaka iti online lakay. Unang, di mo sigurado no mayat ti quality na. Narigat ti mga isubli no bilang manta di mo magustuhan, bakit? Day tangag pa iso ti parikot lakay. No ni tata duming ti pangipaaramidam. Makasigurado ka iti quality ti istante. Sige. Wagak man nga ron ni Tata Dumeng. Mabilang, tarok kudak ti daan nga istante ni nanang. Tapno ammom ti bagbagam. Ti kasta nga istante day di nanang ti paramid mo, bakit? Uy, lakay. Pag-purchase ka di tilakom, bakit? Hinawan pa'y mo ti bayad tinateng talakay. Agsingira kita. Ay, nawaw. Ay, sumurutak no agsingir ka lakay. Nagsagana ka nga ruta na. Anyang nga oras ti rubwat taya. Alas 10, tapno santa marabyan. Ala. Agdigusak nga ro din. Ano sam ti aguray, wine? Ayun, nagawam ta na eh. Alas 9, kat saan tapay anang migat. Win ka day. Danag mun aya. Anya ti kagaram na naosyang. Ay babalin ti bumulod ti lighter, Hisusa. Mapukpukaw nga minta lighter ko kat. Jakambaw no sa dino tinangidiswak. Sapay kakaisuna day jay. Adan samat la ko ni Mari Dolor nana. Kaawam mo istor na. Adna nana, kaluklukat na lang idikalman. Aya, ang pabuludan kayo pay lang iti lighter ita. No mawayaan kayo, di mapan kayo iti ayanda. Dayjay kayo nagumatang. Adayumat nga min iti sentro nana. Malaman nga raw. Mapadak to inton bigat. Awan tintugot ko a kwarta. Tadyak maamaw nga dagayam terse na ti kumaraym. Adda nana. Adamat laangan asidig a paggatangan tayo no kwa. Panawan kayo pa'y bita na. Alaak laang ti lighter a bulbuludan nyo. Ay, lakay. Tulungan nakman pa'y ditoy. Ayun ti may tulong ko kang bakit? Tulungan na kamangiripak iti suka. Ay nawa, anong tadanom? Ilaok ko iti suka. Tapno adunto no mairipak. Anya? Diskarte laeng lakay. Tapno dakkel ti maganan siya. Sikakit dimot. Wan angam sobrang samot tayin laok mo adanom bakit? Tapno adu ati pagbalinan na. Di saan na sukatiraman na dayta. Ay ako, nagadulakit din ngay pagpagang. Alam mo to yun day tabute, tas siya kung ti makamaw. Ay no, si kamot laang timang dadali ti negosyom ano kasta laang bakit? Umayak man, Dolor. Ay may kayo lang nga, nanaw siyang. Pudnaw gayam, tinaybagan ni Hisusa. Ada magayam ang sari-sari istoryaw. Ada na, kailuklukat milaang. Sagmanungay talayter alakam. 35 ti may sana na. Ay lakwan nakman iti dua. Atoy. Agpili kayo no anya akulay ti kayat yaw, nana. Ay nawaw, oray anya ditaan. Agpapada mo laang. Kulay laang ti diferensyada. Sa bagay mo kidi Ay suka ngay gayam. Ada kaday. Adda na. Isu na laeng ta nakabuti ti adda. Manungay ti may sa abutay. 30 mo laeng, nana. Mano aya ti gatangan yaw. May salaan, ta isuma lang ti umanayan ti kwartak.
Wala. Bagayon to, kadagiti ka aruba yaw, nga dati tersena dito, inana. Tapno, manayunan mo ti customer ko. Ay, uwan! Di ka madadagan. Takasta ti aramidag. Iripak mo man ta dishwashing liquid kas kada fabric conditioner. Wen, inayon ko kadagiti groceries alako. Naimbaglaan, nalaka ti puunan na. Ang mga nutil-tila man ang tinlawak mo dita. No awan ti maitulong mo, mabalin ka de. Aguli magkalaang dita ha, Henry? Di ka kumagila ko iti low quality, bakit? Kaumay! Iso mo, tiar aramida! Kita man, no quality dagita lakom alala o kam iti danom. Tinapatay, mailako. Dakil ti ganan siya kadagita no mumlaan. Dakkel ngagpaiso ti ganan siyam. Nga madadail kamot kadagiti customer mo. Danag mo na ya. Sana mapasamak dayta. Ay nawaw. Makamu ka man langan. Saan ako na makibiyang? Ngam kita ma, tamangan mo't no saan nga agsubli ti puunan ta. Siyak ti makamo. Ay, di ka di madanagan. Amok ti aramida. Naibus gaya man ti sabon ti plato, Jesusa. Mapanak iti tersena ni Mari Dolor, tatang. Mapanak matlaang gumatang iti fabric conditioner. Kumatang kamit lang iti dishwashing liquid. Day talang ti pagatang yo, tatang. Ay, asukar pa'y gaya manak ko. Naibus mo lang eh. Sige, siyak ti makam mo, tatang. Ilipas ko pa'y ti aramidag. Mapanak inton madamdama. Anusan niyon ti aguray. Italaang manen nga imay ka dito istor ko Mari Jesusa. Naibusan kami nga iti asukar, Mare. Mantika ken dishwashing liquid. Sagay sa kaditi gatangam, Mare. Wen, Mare. Ala, mabit lang nga raw. Taisupot ko tigat gatangam, Mare. Ay, fabric conditioner pa'y gaya, Mare. Anya ako lang tikayat mo, Mare. Awan ti nakasashe, Mare. Ay, day talaang nakaplastik ti adda, Mare. Ne, nairipak samat na gito'y, Mare. Ay, ako, Mare, saan? Direct from pagawaan da kita. Nabanglo day ta, Mare. Kastamot lang ti usaran mi kan nila kay ko. Alaman nga rod, Mare. Nayunam iti may sa fabric conditioner. Wen, Mare. Anya ti kayat mo? Pink, wenno blow. No anya tinabangbanglo, Mare. Dik, apekas to ti ginatang mo as sabon ti plataw. Apay ka di, tatang. Kasla danom lang anak kulayan. Anya? Kita ma, di may katimantika ti plato kin kaldilaw. Wan nga paiso. Ay. Amangan kunak no sobra ti danom na wenno peke nga ta. Ay, kastamit lang ti ginatang ko fabric conditioner, tatang. Amangan no ripaklaing day taon. Saan ka numat, tatang? Direct from pagawaan ka numat. Oh, imposible ah. Kino kasla danom lang nga nakulayan na Ala, bayan nyo. Gumatang aktulaangan iti sabali ang mausar inton agpasentro ak, tatang. Isubling da iti ginatang mo. Sayang ti kwarta anak ko. Madimig gayam ti quality ti lako ti kumarim. Awan nga rod, tatang. Makapadismayaman. Sa dino ti papanam na o siyang. Agpasentro ak nakaw. Agpurchay sa klangan iti sentraw. Makapadismaya ti gumatang iti kumarem. Ha? Apay ka dinana? Gematang ak iti sukay din na minsan. Kakasla na danuman matila ako na. Ha? Kastamat lang ti dishwashing liquid. Kan fabric conditioner ang ginatang ko, nana. Nabanglo ko, nana, ngam saan matgayam. Awan nga raw, sayang laang ti kwarta tayaw. No siya, isublik ti ginatang ko, nana. Mabalin nga ta. Kapilitan nga isubli na ti kwarta tayo, Tamadi man ti quality tila ko, nana. Pakisublim to man nga raw, ti suka ginatang kaw. 30 laang dayjay ngam sayang latta. Dumagasak to iti ayan yung inton bigat, nana.
Ay, mabalin ka di nga igatangan dakman iti dishwashing liquid kan fabric conditioner. Sanak pa'y ngamin ang makapagpasentro ita. Sige, umay mo to alaan ijabalay inton malam. Isublik ti ginatangkukan ka, Mari Dolor. Ay nawaw! Hay, sana mabalinti kasta, Mare. Apay kit din asaan. Kitaam tila akong Mari. Kasla danom. Saan nga epektive, Mare? Nay, naksayan mo tun, Mare. No return, no exchange ti palisik, Mare, ah? Lugi ak mo ano kasta? Nang runa pa'y kat naksayan. Ay, diyak mailako iti sabali. No kasta. Talaga adi mo isubli ti kwartame, Mare? Ay, saan, Mare? Siyak mo ti malugi isublik ti kwartayo. Kasano kami mga roden, Mare? Kasano kami anak agatang iti low quality alakom? Ay, nangamong kayo mo to na. Ay, eremedyoan nyo ngamin, ah? Ay unay kan, Mare. Saanen amay remedyoan daytoy? Last chance, Mare. Talaga adi mo aksyonan ti parikot me. Ay, anya ngay nga rod. Diyak mo't keti malugi, ah? Napatpatagayam ken katiganan siyam. Kasta talaga, Mare. Isungarod nga agnegosyo, ah? San ka di? Ay na, Mare. No kastamat laang ti mindset mo, saan kan nga agnegosyo? Kaasila ang dagiti customer mo. Saan nga insubli ni Mari Dolor ti kwartayo, nana? Malugi ka no isubli na. Anya? Jakon impilit, tagpatangkan mat, nana. Narigat akasarsarita na dya ako, Marik. Iniggaman na laang ti kwarta, awanan, agpatangkanan. Bay amaw, no di na kayat nga isuble ti kwarta tayaw. Sa anak ton agumatang iti istor na, uray pupuutin na. Uray na kami, nana. Awan ti bibiyang nakadagiti customer na. Awan taon ti agtalagken kwa na, kunak nga raud. Parikot ng dayta, nana. Isumat laang ti maawanan iti kasta nga aramid na. Nay, san mo tin ang maibos ti lakok lakay? Ay no, ang payasak ti pangibagam. San pa yan nagsubli ti puunan ti daduma lakok? Dagiti inripak mo ka de, tidakda ka matam. Wen, adupay ti nagbati nga stocks. Kita Talaga asan amagatang dagita, talo quality gud nga rog. Ibasuram kit din. Ay nawaw, lugitan na no ibasurak. Ibasuram. Di mo namnaman nga dapat timayat agumatang ka dagita. Ni kumarim hisusan tupay. Saanan agumatgatang king ka. Nakita ka nagpauit kininanao siya, hindi na minsan. Ay na, kasano pa yan day talakay? Nosyak ti sika, sukatamon dagita lakom. Saanan na magatang dagita. Pagadalam dayta, tayntun sumaruno. Saan lang atiganan siyam ti pampanunutem, bakit? Rumbang lang high quality mo't at tilakom. Tapno saan ka matadahil ka nagiti customer mo. Lima ba sa titayan da dolor itay? Imbal lang na magayam dagiti na iripak ala ko da. Agkaywara iti basuraan da. Awan siguro ti mayat agumatang atatang. Kasadaw, kit matay ti quality tila ko da. No anda agreklamo a customer na, awan pa'y aksyon na. Gimatang latta kumay ti grocery store. Tayo ti ila ko na. At least, makasigurado amayat ti quality tila ko na, anak ka. Saan tatiganan siya na nga rod tinapatagkan kwa na tatang. Kunak nga rod, saan nga agbayag ti istor na no kasjay ti aramid na. Ne, di mo mo inlook at store mo. Isardeng kun ti agnegosyo na kay. Manumot laang ti gumatang. Makipurdiyak laang. Ay nawa, saan pa nagsubli ti puunan ta bakit? Una, adda ti lugi ta kadagiti na iripak ko. Di mo makita dagiti imbasurak. Di mo nakita dagiti adda di basuraan aya. Kunak tumaging ka. Alawanan, basulkon. Ay, sinayang mo lang ti kwarta tayo. Talaga siguro sana para kanyak tignegosyo. Una atas sinuswitik mo taramin mo. Alawan, surrender ako ang lakay. Among bakit?
no agnegosyo ka ngamin na niya. Ay wanam ti panagtalik dagiti customer mo. Sigurado amayat ti quality dagiti lakom, tapno sanda malismaya. Di bali ang basit ti ganansya. Tinapatag saan ka amadadaal ka dagiti customer mo. Nawatam? Ay, nawaw! No kayat mo nga agbaligi ti negosyo a binangon mo, ay wanam nga rodmat ti panagtalek dagiti customer mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agsarita taman itinalapat si Kalaus. Ha? Apay, ada ka di ti parikot na Gloria? Amok siya tipat patamaam iti inpus mo a rails. Ay nawaw, awan tipat patamaak ijay na Gloria. Di kaglibak, gaput daw ti followers mo, kasta ti mapamumutin ipupost. Kas na ko nakitayin nana, saan apara kada kayo dayjay a post? I-delete mo dayjay, now. Ala, maminado ka di nga ibagak, asana para kada kayo dayjay a post nana. Ada ka di tinagan nyo? Awad, nga mamuklatan asyak, ti paspasagira. Pangaan siyo nana jak kayat ti apa. Awan mo ti madi nga inbagak iti dayjay a video. Sa maysa, di kay mo tinagana na. Tapno panunutin nyo kuma para kada kayo dayjay apos. Anya reels aya ti ibagbaga dayjay a Gloria anak kaw. Tay video man may papan kadagiti tattao a mahilig a mangirururumon iti pada da a tao nanang. Ipilit na para ken ko ana dayjay apos. Uray saan kumot nga intensyon ti agpasagid. Ay nawaw, kunaklakit din do anya day tapos. Day talaang gayam. Amangan ko nakno agpost kit di dayjay iti madi nanang. Bayama, tay post na no anya ti kayat na. Facebook na mapiman. Kasanungay no below the belt ti ibaga na ijay nanang. Kasanulaangan no aramidin na kanyak tikas iti inaramid na panangibabain kun layka akaaruba idi. Sa kanto agsao no makitam nga adda below the belt nga ibaga na. Gamno di na kamot inaganan, bay amlatan anak ko. Ay nawaw, asino mat nga tatoy inpost ni Nana Gloria? Adda pa'y clue na. No sa anak nagbidot, nilos ti paspasagidan na iti daytoy a post na. Aguray man ta kumentak mamet. Mga nun, uday sa bakit. Sige lang, lakay. Umay kan atag gidan tamangan. Umunakan, sumarunuak tulat ta. Ay nawaw, di ka mabisin? Adalangar aramidag. Mga anak to, inton madamdama. Iba't siya naklaangan iti si Daag. Ta cellphone mo man gabi ng titumtum mo gambita. Fresh nga rod ti topic mi kanina na Gloria lakay. Sayang mat, no saan atuloy-tuloy ti panagsarita mi iti comment section ti post na. Na, alas 11 ni tirabi eh. Ngam nakaring ka pa lang mo't gitabakan. Ada pagsarsaritaan mi kanina na Gloria lakay. Dahil ta, ti pagpuypuyatam. Nilakay mat.
Importante nga rin ti pagsarsaritaan mi. Itay pa'y nagchat-chat ka kinkwana. Mabalin mo't nga ituloy yung agsarita yung bigat. Kapudpudutan na nga rin lakay. Jak amo ka na kayo. No asino nga minmanan ti pagsarsaritaan nyo Kalugaran tayo kadimanan na ita. Maturog ka kit din. Di ka makibibiyang iti saritaan dagiti babae. Sigurado am lang nga saan ang pakaisagmakan na itang aramidam. Wen ka di lakay. Umuna ka na maturog. Di nakpakibibiyangan dito eh. Ala, idda pong ngarudan ta silaw. Kung naktumot ka na kayo, nanang. Agpusa talaga, DJ Anana Gloria. Anya ti impose na. May papangkanya ka. Bayamon no awan tinagan mo. Bayam tagpost aging kay kayat na. Uwan ang nakababain mo't, nanang. Tinapatag kat awan nagan mo, anak ko. Baybay ak nga raw, nanang. Wen, anya kumatigan abam no makiapa ka kadakwada. Ipamaisam kit di ti atensyon mo iti pamilyam. Uwan, nanang. Maala, ayaba mo dagiti ubing tamangantayon. Sumaruno kayo iti kusina, tamangidasara ko iti kanantayaw. Anya dya ibagbagam na Gloria? Adda sa bali ababa iti asawa ni Luz? Wine. Anya? Tinanggag ko nga istorya kat sadot kanu nga may DJ alaws. Iso siguro, namnaminsan laeng makita tayo nila kay na nga gawid di tabalayda. Ti ko nam kanyak kat. Pinasagidan na kanilos iti may sa Facebook post na nana. Wine, nga milipak na pailaeng may. Saan kano asyak tidakdakamaten na iti DJ a post na. Nagsasaw, kunamla no asino mat akadadalusan. Tagayam, adamatan kalukwan nila kay na. Ay, pudno launay tain bagam. Ha, makarman tumula ang DJ a babae. Ay, wan gayam. Nakita nga do tinag-comment iti post mo, may papankin kwa na, nana. Ay, na. Ay, no siyak laang. Adaw, tigagayim kaw dito'y lugar tayaw. Kamali ti kinalaban na, nana. Ha, kunak nga raw. Pagbabawyan na day nga inaramid na kanyak. Ha, saan nakasumardang amang iposken kwa na? Dioray pa ipakaypabay na, ha? Agasam man da ita. Nagmalmalam ang nagsarsarita kayo kanina na Gloria. Ngam aging ka ita anagawid kan. Isulat ta ti kachat mo. Ado nga minti topic mila kay. Naimbag man, ta saan kayo ang may busan? Ay nawaw, da kami pa iti kunamla kay. Saan kami ang maibusan? Adan to pa'y GC mi. Aganad kayo iti da ita GC. Para kada kami laang dayjay lakay. Ang dadanag ko dita. Di ka kadi madanagan lakay. May mayat kit di ati kastoy. No adda mga pa kanyak, at least addamat na na Gloria kanda giti gagayem mi apagpatulungak. Amumutan ti ugali ni Nana Gloria. Nagadaw tinroroman na dya bakit. No apay lang nga iso tinapilim apakigayiman mag. Nasaya at tupay ni Nana Gloria kanyak lakay. Ala, adakan ka na ita. Anya ba dan aya ti in-post dayja Gloria? Nagaduman ng tinpost na nanang. Kitain niya ati comment section. Ay nawaw. Anya ngay dayta. Adu nga agpayso ti nag-comment. Dagiti alipores na ananang. Nay, adapay comment ni Ude sa akaroba. Dayta nga rod kat nanang. Di damutin maumuma amang irururuman kanyak. Pagtitinulungan dakpay. I-screenshot mo da gita a post ken comment da. Tapno adda ebidensyam anak ko. Kita mananang. Nairaman pa yun nila kay ko, kunti anak mi. Below the belt mo tunti da duma comment da. I-screenshot mo amin da gita. Tagdemanda ka kit de barangay hall. Iraman mo da gita sa usawera. Di daan mo ti husto ang makagabaw. Ngamnay, magsi-comment damay.
taam no asino ti lumabas na Gloria. Nasino kumapay? Ti kaaruba na laeng nga agpasagid iti Facebook. Ha! Agin tuturaid ngam takrot mo gayam. Naku nampay na. Ururayek nga rod no ag-comment mo't iti Facebook post mo talaga public. Ngam awan mo't pulos uray may sa comment la kuma. Ay nawaw! Anya pa'y laang ngamin ti expectaran tayaw iti dayta a klase tao. Ha! Agin tuturod laang dagita hanggang ti kinapudno na takrot damot laang. Nene, nagpartak amag na nana. Bugkawang man kiday. Amma kamang mangag mo ti bagbagami ditoy. Di ka agin tutulang di talos. Saan mo dati malyaw? Huli itong manay. Di kay nga minagin tuturad nga ag-post iti Facebook. No takrot kayo mat gayam. Anya, kumusta gay anak ko? Anya ti inbagam ken ni Kapitan. Mabalin ka nung nga ebidensya ti screenshot ko. Tamairaman tinagan ti anak ken ti asawak nanang. Ay kat mayat ano kasta anak ko? Sampelam man dagita tattao. Uwin nanang. Below the belt mo nga minan ti ipopost kan ikum comment da. May sama da kita kalugaran asaw sawera. Di da amaw ti husto nga istorya ngam nagadumetan ti ikum comment da. Dayta nga rod ket nanang. Iso nga iraman ko ida nga ireklamo. Awan mo ti paspasagidak iti dayjay a post ko idi. Ngam no apay nga isukit din tinangguraan ni Nana Gloria kanyak. Jak maawatan no apay nanang. Nasilyan siguro iti post mo. Iso akas na ti reaksyon na. Ipagarup na matan nga iso ti paspasagidam. In-unfriend kun to pa yan nanang. Tapno awan ti maipagana. Gam, tangay sanmat nga agtal na. Iraman na pa yun ti pamilyam. Deserve na ti maipabarangay. Sipod pa'y iday. Ugali at talaga dayjay abakat ti mangiruruman iti pada na tao. Mapan ka kano iti barangay hall inton Martes? Ay nawaw, apay iti barangay hall Alfredo lakay. Asino tinangibagaken ka? Ni Kapitan Hindi manda na kanilos. Na, apay ka no? Ti kuna ni Kapitan kat below the belt kano ti panangiruruman nyo kanilos. At the screenshot ng pakita ni Kapitan kanyak. Nabasak na iti comment mo iti post ni Nana Gloria may papan kanilos. Anya, apay nga iramraman na. Kat ni Nana Gloria matlaang tinagpost iti kasjay. Talaga mairaman ka Tanakisaw-saw ka mat. Di mo amo na niya ti pudo nagapaan da. Ay saan ang mabalinday talakay? Iti anya makagapungan nga iramraman da. Apay akas jay Nana Gloria. Ado tayo ka na nga indimanda dayjay allows. Apay anay raman kami nana. Awan mabasol may. Da kayo matiti dayjay alos ti adda issue na. Ay nawaw. Apay, dalipatam sa dagiti comment mo maipapan ko ni Laos. Wala, ngamda kayo matinangirugi nana. Ay, sana siyak ti kasarita maipapan iti dayta abanag. Tasaan mo't asyak ti nagreklamo. Ni Laos ti mapan mo ring-ringain. Naa. Ay, pang-asim los. Di na kumainayon nga idemanda. Apay kumaasaan, Odessa? Awanan, naidilit ko matandag iti dakas ngayon comment ko iti post ni Nana Gloria. Sa maysa, ni Nana Gloria mo tinag-post. Da kayo ti adda issue na, saan aya? Wen, ngamrumbang laang ama iraman ka ama idemanda. Ngamin, may sakamot asaw sawera. Anya? Nakisawsaw ka iti issue maker ni Nana Gloria. Nagadu ti nagsasakit abalikas mo. Kat di mo mutam mo ti husto nga istorya. Indilit ko matan. Agpakpakaasi akmanan kan kalos. Pasensya kan, Odessa. Ngam, idemanda ka, tasawsawera ka. The damage has been done, Odessa. Agraman anak kan asawak, inraman nyo pa'y. Ay nawaw! Pinagkapim ko mapay mo ni Odessa, anak ko. Iti anya aga po, apagkapyok pa'y laang day tasawsawera nanang. Anya ti imbay na imbagakan kaya.
May nagpakpakaan si nanang. Numabalin ka no, jak idemanda. Ta indilit na mutun dagiti comment na. Ay nawaw, please if magday tatao. Day tangarod kat nanang. Nalaing amakisawsaw. Ita, tana idemanda. Siyak mo ti umay na kulit-kulitan. Ay husto lang tinaramid mo anak ko. May mayat no agsarita kayo ija barangay hall. Tapno agbutang matlaang dagiti sawera dita. Pudno launay nanang. Adu katikas ta. Nalaing da amakisawsaw iti isyo. Kat di damot amo no anya ti pudno anapasama. Ay na, awanan lakay. Anya timbagan niluskan ka. Talaga nga ituloy na ti agdemanda lakay. No kasta ti desisyon na. Anya nga ro, ti maramidan tayo. Nairaman ak matlaang. Ay nawaw, di ka agsaw iti kasta. Nairaman ka ata sawera ka. No siyak tinang ibaga iti kas jay, talaga masaktanak. Inraman nyo ti asawa kan anak ni Los. Ni Nana Gloria nga ron tinangirugi. Iso kumaati reklamo ni Los. Wen, ni Nana Gloria tinangirugi. Ngaman niya tinaramid yaw. Kinarkaro yo paikit di. Inda daw nyo launay ni Los. Naibaglaangan tanangabak tayo anak ko. Wen nga rod nanang. Agnakamot siguro dagita asaw sawera. Sigurado nga agbutangan dagi jay. Sardengan dakmot siguro nanang. Sigurado na ita anak ko. Makitak itiruprupa dati pa nagbabawi da itay at datayaw ija barangay hall. Nabigla siguro dagi jay itinapasamak. Di da impagarop amahiraman da. Di da ngamin agpampanunot kat nanang. Basta agkom-comment dalat tamot iti kumkumpurmi. Ha? Deserve da talaga ti maipabarangay hall. Nadnanakit di iti record di ta barangay hall lakay. Awan sa balya papasulem, no di tibagim mo't lang. Marurudak iti day dyan Nana Gloria. I-unfriend ko man laangan. Mangiramraman mo't day dyan abakit. Ay nawaw, di mo ipabasol ka na Gloria ti amin, bakit? Taurisi ka, adamot nagkamalyam. Adamot lang dagas ng sawang mo. Awanan lakay. Indilit ko aminan. Laladawan, nasaktan yun jay tao. Intun sumaruno, di ka ngamin agpakalaing. No adda apat ti ka aroba, di ka agbalin na one-sided. Kang runan ti amin, di ka agbalin asaw sawera. Ay, nawaw! Di ka agbalin a one-sided kan sawsawera, iti parikot ti sabali a tao. No di mo amo ti usto nga istorya, nasaysayaat no aguli magkalatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya nga iti impa-deliver mo, grasya anak ko. Plato, kutsara, tinidor, kanda dumapay, nanang. Ay nawaw, nagadaon. Wen, masapul ngamin ang masukatan dagiti plato iti restaurant ko. Nabayag ngamin ang dagiti jay. Wan mo kidi tapno awan maibaga dagiti customer mo.
Kitaam nanang. Mayat ti kulay na, saan ka day? Agpapada. Sinan balitok mo amin, anak ko. Wen, day ti kulay anapilik nanang. Dapno kasla social mo't Ay, wun mainggan nyo laki di dagiti customer mo amangan, nukas ti gamit iti restaurant mo, anak ko. Day tamot lang ti may sa ama kagapo no apay akayat ko asukatan dagiti plato ijay nanang. Mayat dayta na panunod mo, anak ko. Para maglaang dayta iti negosyo. Si Kaman pa iti mangiyo nag-itiin bilag ko nga irik no agtudo, pipito lakay. Sa dino ti papanamaya bakit? At dati napatag nga ilakad ko. Marabyan ka kaday? Tiyak sigurado. Ngam amangan no marabyanak nang runak at dumagasak pa iti restaurant ti kumarek. Gumatang kantuman nga ron iti similya nga imulak. Ilistam no anya asimilya ti ipagatang mo tapno jak malipatan. Itad muntulaan nga no nalpas, agdigosak pa'y biit. Iti sigo na paggatgatangan ta ti pangalaam, ha? Won, basta ilistam laang dita tapno saan ko ang malipatan. Si kawet gayam rayta Dominga anak ka. Adan samet lakad mau. Agpasentro ak tatang. Apay ijay sentraw. Ni tatang met, salod-sudan na laaminan. Ay nawaw. Dakes ka di ayat yang salud-saud. Saan makiday? Ngam makapaasar mo ngamin numaminsan. Nyala, agrubat kang aruday. Ang mga nanyapay ti pagturungan ti saritaan ta. Ay nawaw, nagmayat dagiti plato. Kutsara, tinidor kan platito ni Mari Gracia. Kasla balitaw. Nay, si kamat gayam day ta, Mari Dominga. Di magasak, takayat ko araman ng tiluto yung Mare. Ay katuan na. Sa dino nga itinagapwa, Mare. Di talaan, Mare. Ada inasikaso. Anya nga iti bestseller yo. Daytoy ti minumay, Mare. Agpili ka ano ada kayat mo. Number 1 kan number 5 ti bestseller may. Adalagtakin ka ano anya ti kayat mo. Adu maggayam ti minuyo, Mare. Wen, Mare. Kasla social pa, ka. Kaslalaang, Mare. Ngem budget friendly dagiti makan ditoy. Agpili ka laang no anya ti kayat mo akanan. Taiso ti ipalutok iti kusina. No maipapanmat iti mainom, si kamutan ti makaam mo ang mga latap no makapili ka. Magustuwak to'y platito. Kutsara kan tinidor ni Mari Gracia. Kasla balitok ti kulay na. Tinasayaat, ikargak iti bagko ti daduma. Saan matkit di asyak ti ayan ti atensyon dagiti tattao? Sa maysa, busy ni Mari Gracia. Itiming ko nga ikarga dagito itibag ko. Aday ta, naikarga kon itibag. Inayadak laang timag na. Dan agkalmaa, tapno saan ang makadlaw ti kumarek, kan dagiti staff na. Ay nawaw, nalpas ka mat adagos, Mari Dominga. Kasta talaga, Mare. Agpakada akon. Mabit lang, Mare. Ay nawaw, ang mga nung nakita natin inaramit ko itay. Okay ka lang ka di, Mare? Kasla ada pagdandanagam. Anya nga minti ibaga, Mare. Inibus mo ka di ti inserve da amakan? Ha? Dayjay ka di, Mare. Ay, wan, naibusin Naimas matiluto yung Mare. Worth 80 kwarta. Agpakada akon. Nasken nga agawidak, ta saan akayat nila kay ko ang marabyanak. Ay nawaw. Nagapod na ito yung platito. Kas ka na kutsara kan tinidor Dominga. Di yu pakibyangan day tatang. Nangalaam ka na ito'y kunak. Awan mat amok agamit tayo akas tao'y. Ginatang ko dagita. Di yu pakibyangan dagita kunak. For your eyes only dagita. Saan ang masapul nga igaman nyo? Nagmayat ti kulay na sika. Sinanbalitaw. Isungarod nga laak, tauray siya, kursunadak met. Mabalin ka day amausar na gitao'y. Wen, ngam siyak lang ti mangusar tatang. Tay sigud agamit tayo ti usaran nyo. Di yu pakibyangan dagita baro agamit ko. O sige. No kastal ti kunam. Jak mat ipilit anak ka.
Nagbayat lang amin akit kita ay. At na nakita kasi nan balitok iti kargaan nagiti plato. Bakit? Anya ko maita? Nangalam ka na gijay. Ginatang ko ah. Sigurado ka? Anya ti pa nagkita kanyak ayala kay ulbawd. Madlaw ko ngamin nga ininot amanay na yunan. Mas daawak. Daawan mo tikas di agamit tayo. Ay nawaw. Syakla ang ti adda karbangan na amang usar kadagita iso adiyo pakibyangan. Ada ayamot kasta. Gumatang ka iti gamit iti balay ngam si kalaang ti mangusar. Kaada ah. Basta, no anya ti makitkita yu dita, diyo pakibyangan. Binilang ko dagita, at dala ang ti mapukaw. Na, agsal-salud-sudak laeng. Di ka matanagan. Tajak met pagan ano nga usarin na kita. Mari Dominga! Mare! Adaak dito'y mare. Ay nawaw, anya dar aramidam dita mare? Kasla aglamlamang kamat iti sirok dagiti mulam. Ay nawaw, di mo ka di makita mare. Madama ti panagdalos ko. Anya ti umay mo ibaga aya. Ay, kwa mare. Atoy, para kada kayo. No apay mo't adi na inbagbaga nga umay ita. Saan mo't amabalin apastrakak? Amangan no makita na dagiti gamit iti kusina me. Mare! Oh, atoy mare. Awata mo na. Ay nawaw, anya day taaya mare. Adobo a manok kan prito a bangos. Saan anagatang iso nga ikan kayo? Di kay madanagan mare. Saan anadadal dagita? Agyaman naklaunay amare. Saanan amasapol nga agluto ak iti pamigatan me. Negrasya mo't na jay, bakit? Padainyag na ama si Dalakay. Apay ngay ati mo pinastrak. Iti anya ama kagapu kumangay. Pinagkapim kumamat ti kumarim, ah? Inik kang nakapiman iti sidaam, ngam di mo mo't pinagkapi. Ay, kwa lakay. Anya, Busy day jay lakay. Agdardaras itay iso ajakon pinagkape. Inton sumaro nun tulangan ah. apay nga ron da kasta ti tono ti boses mo. Kasla saan ka mo't asigurado iti ibagbagam? Anya asaan asiguradong ibagbagam di tamad. Basta no anya ti imbagak, isuday jayan pipitaw. Awanan ti adu asaludso. Okay kalaan ka de, grasya anak ko. Ay, agparparikutak nga rod nanang. Ay nawa, apay, ada ka diti parikot iti restaurant mo anak ko. Ininot mo't ngamin a maibibos dagiti gamit ko nanang. Manulangan tinabati ka dagiti sinanbalitok a plato, platito, kutsara kan tinidor. Ay nawaw, kasano ko maamapasamak dayta? Ay, un nga rod ah. Amangan ko nak no ada nang iawid nanang. Mano abulan lang tinapalabas, sipod ginatang ko dagijay. Naibus mo't tan. Amangan mo, no dagiti staff mo. Wino dagiti customer mo lang ti mangyaw-awid. Day takot nga rod nanang. Iso na laang tanarigat mati agpababasol no saan nakita dagiti mismo amatak. Ada ti CCTV ijay, siyang kade, anak ko. At damat nanang. I-review, tapno makitam no asino ti mangibibos iti gamit mo, anak ko. Sayang mo, no gumatang ka manan. Uwan nga rod ah. Isupay manen agastos no gumatangak. Italang mat napasamak ti kastoy nanang. Nakurso na daan dagiti customer mo, anak ko. Sinan balitok ngamin ti kulay na. Kunak tumay. Kasto iti nakitak a platito kan kutsara iti restaurant ni Mari Gracia iti Kalman. Naglokon da ita Dominga. Iti restaurant siguro ti gayem na tinangalaan na kadagitaw. Ay, mingming ka magtisinan balitok a platita o pipitaw. Kasto iti platito ang nakita iti restaurant ni Gracia iti Kalman, tatang. Anya, kabisadok da jay tatang. Panagkunak ijay, tinagapon na iti sinan balitok agamit ng nyawid ni bakit ka. Ay, naglokaw na itataaw. Isamas daawak. Ta ininot mo't amanay na yunan. Tunggal mangan siguro ijay kat adayawid na. Ay, kaasi mo't piman ti kumari na, ano taktakawan na. Day tangarog tatang.
Hindi naman pinanunot nga mga no malugi ti kumari na, iti kastangar aramiden na. Agpudno ka man kanyak si Kadominga. Kukwa ka di ti kumarim dagita sinan balitok agamit nga nyawid mo. Sana? Kukuamot nga ibagbagam di tamot. Kasta tinakita iti restaurant na idinaminsan. Pada na laang siguro Apay, tila ang kumarik ti kabaalan na ti gumatang iti kasta. Ibagam ti pudno kanyak. Di ka man nagululbod. Di mo maipilit ti ammom si Kapipito. No imbagak asaan? Saan? Ipilit mo pa'y laang mat ti ammom. Siguradwam laang nga pudno ti ibagbagam. At dalang maamuak dita, sige ka. Kumusta nga, Gracia anak ko? Amom ka de, no asino ti mangyaw-awid iti gamit iti restaurant mo? Aduda nanang, ni Mari Dominga ti maysa. Ti daduma ket tsak am mo. Dayo a customer. Ay nawaw, agraman ni Dominga? Taktakawan na ka? Ay, un nga rod nanang. Nakitak a mismo iti CCTV. Nagturod mo tanday ta ako marem? Day takot nga rod nanang. Isugayam nga agsubli-subli iti restaurant ko. Inutan na matgayaman at taktakawon dagiti sinan balitok agamit ko. Kasaritam taw ti kumarem. Ibaga nga isubli na no anyaman ti tinakaw na. Iti kasta saan ka mo amalugi anak ko. Nariga nga tati agpuunan. Wan nga rod nanang. Sapay kabarbarupay dagidjay. Ngamnay, naibus matan. Kaano nga'y amapan ka iti ayanda? Inton mawaya anak nanang. Siyakla ang ti mapan iti ayanda no busy ka anak ko. Amok mo ti itsura dagiti gamit mo. Kitaak no ada iti balayda. No ada makitak day alaak tao. Lagitoy ka na iti ibagbagam ang mapukpukaw agamit ti anak mo, Pirain. Way ni Suday ta. Nakita nga ni Gracia iti CCTV nga ada ti ibabag ni Dominga. Ay nawaw, husto lang nga raw di atap ni Pipitaw. Amok nga inala na dayta iti restaurant ti anak ko. Kat ita, ala account agparikot matan ni Gracia. Inot piman ang maibibus dagiti gamit na. Ay, oray asino mo't piman akit agparikaw no kasta. Lugi ni Gusya o no agraman gamit kat pagintirisan lagi ti customer. Pudno launay. Alamon lagi tamaray. Siya kaunti makaamo nga agpalawag iti anak ko. Kukuamot gayam ni Gracia na kita. No apa yan nagturad na dyan Dominga anang yawid di tibalay. Nagustuhan na siguro ti sinan balitok akulay dagita agamit. Imbag man, taadda ka manan, Mari Dominga. Ay nawaw, kasla saan ka mat anaragsak nga addaak manan Mari Gracia. Adda manan ti customer mo. Kitaam lang Mare. Ti? Kitaam, taamangan no adda manan makurso na daam agamit ko, kat iyawid mun tumanan. Apay mat akastat ibagbagam? Ay na, di kan agin didiam mo di Mare. Nalipatam samet nga adda CCTV, Mare. Nakitak iti CCTV nga adda inbag mo. Saan lang anaminsan nga inaramid mo ti kasjay, Mare? Ha? Ammo, Mare, saan anasaya at ti kasjay nga inaramid mo? Panagtakaw mo't lang ti kasjay. Malugi ak mo't ano agraman gamit ko dito'y kat iyawid mo, Mare. Kurang tiganan siyak itikin nanyo abayad dagiti gamit nga inyawid yo. Ay, sa anak lang na mangan. Makapadismaya ka mat. Basta agpabasol ka na takas ta. Sa anak nga agpabpabasol no awan ti ebidensyak, Mare. Kaya't mo ta ipabuyak ken ka tinaala iti CCTV? Ayan dagiti gamit ko dito'y tatang. Anya agamit ibagbagam mag. Dagiti sinan balitok agamit ko Adala ang mat dito'y itay Awanin Awanan? Nang iduldulinan nyo Insubli ko ni takin kukwa. Ay nawaw, apay akas ta tatang. No kayat mo ti gamit akas jay. Gumatang kamay. Sana day tagtakaw ti amaw. Di mo pagintirisan ti gamit ti pada mataaw. Panunutang mat piman ti lugi daan o kasta ti aramidab.
Man nakibiyang kay launay mo. Husto mo't piman ti imbaga ni tatangken ka. Anya launay ti pagsaksakitan tinakam mo ken ko ana aya. Kat saan mo mat ako kwa jay. Impabuya ni Mari Gracia ti video kanyak. Agpada kayo kinitatang. No para kanyak, husto laeng ti naramid ni tatang. Husto laeng ngayon sublina tapno di ka maisyo. Di mo maapresyar da jaya. Mabalin pa nga aglibakak no saan la ang anakibiyang day tatao. Tangiwat mo man. Si kalangarudan ti tultulungan ni tatang mo. Si kapala ang ti kastamag. Kasta titulong. Karkarukit di nga inbabain nak iti kastang inaramid na ah. Saan na ka nga imbabain ni tatang? Inaramid na lang piman ti may parbang aramidon. Pagyamanang takas dyan ni tatang. Concern lat tapiman ken ka. Tsak mo kada kayo. Panagtakaw ti kas dyan inaramid mo. Panunutom mo ti piman ti negosyo ti pada matao. Saan agaputan na kurso na daam ti may sa abanag kat basta takawam latan? Alawanan, basol kong. Apay, ipalubos mo ang madadaal ti reputasyon mo para lang kadagita sinan balitok agamit. Ay, nawaw! Di mo pag-interesan ti saan mo akukwa. Di mo ipalubos ang madadaal ti reputasyon mo para laang kadagiti na inmateryalan a bambanag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.